Vale. Vale, va a ver, Baddi. Vale. Baddi que dio un deno un ala. Vale, va. Perfecto, dena óptimo de Maondo. Pare bat mesu. Vale, va a ver, Baddi. Vale. Vale, itxain, olantxe. Bueno, fuera. Txata ondo. Takata, vale. Vale, bala unok. Zuzenean eus, kalean. Ea Twitterran ondo bota den mesua eta bar, lasai. Vale, va, sin más. Joder, madre mía. Vale, bueno. Vale. Ba... Kaixo guztioi, lagunok. Jaun Andreok. Aspaldiko partez, aspaldi. Denbora joana. Vale, bueno, ba hemen gaude. Europa Aniversaries lauan, konpratuko dut landare bada ez bada, ondo ikusten den YouTubeen. Vale, eman segundu txuget, joango daiz kanalera. Eta bai, vale, zuzenean gaude hor jarri da principalki, ondo. Ah, vale, jarri utiru 0, perfecto, oza, iruo, perfecto. Munduko lehenengo gazakoa. Urte bete pasa ostean, como igual novato. Vale. Ba, txata ondoan. Eta laura jolastera. Bueno, hori guztu duzuen afarra resumara oso askokin. Ekonomia oso txarra bereziki. Alan elolan konpondu behar dugula. Hemendik nodo bat lortu nahi dut. Costa de Marfilen. Eta benetako helburua da Ameriketara joatea. Afrika nahiko kontrolpean dekogu ja. Gainera, matxeratxo batzuk ari naiz izaten hemendik, baina bueno, gutxi gora bera kontrolpean dekogu. Europa gehiena kontrolpean baita ere. Vale, a ver, muiko remendiko beto. Nago. Está fresquito. Eta guazen bak. A ver. Vale, perfecto, no datorkigula. Baina, pizkat ikusuan ez du asko merezi biak batera, joder, egitea. Primatxaina gehiago Afrikarako, Egiptorako. Gauza da ez dagoela ekonomia. Eta otxoar diogu bele kontu. Zuzunez baten bat indipendizatu egin da, baina bueno, ezke transformatxerakoan jokoa lideran txikitzu bat egin dit, baina bueno. Ba gaude Eskozia anexionatzen, ia osorik. Ia honeko 80 praktikoki. Eta gero Anatolian utzi behar dugu beste hainbat denboraz. Eta itartean helburua da pixkat Ameriketara joatea.
Diru asko lortzeko eta ditugun zorrak kentzeko. Ez dela zer gutxi. Oso estatu potentea gara, baina ekonomia oso txar batekin. Orduan, Afrika guzti hau egitea, mantetzea, diru gehiagi da. Aukera bat izango litzateke batzuk egitea hemendik, baina bueno, ez dit principalki ez dut uste mereziko duenik. Nik suposatzen du pizkat erreinuak hemendik hauek anexionatzen joan ahala. Ai ama, ekonomia betzen joango dugula, baina nor daki. Ez nago ziur. Baina kriston matxena pilo bat daude izaten basailuak. Eta nire nahi baita ere da urrengo hau ideia komertzialak jartzea. A ber. Vale. Orduntxe. Baina txertan ez daukat gauza askorik egiteko, igual eraikinmen bat gehiago. Tailerrak asko bizkatxo bat nobel fabrikatoiak ondo daude, baina ez no konbentzitzen. Gainera ez dituzten nahi duan tokian egitea, ikusten dudan ez. Bala, aumenta el valor comercial. Vale, orduan interesa izango litzateke hemen. Edo ametik. Baina ezke dirutza da hori egitea baita ere, baina bueno. Nekotxo, nik ustut pultxo desente bat izango litzatekela, baina ez dugu negatiboarekin egia esan da ez da konbentzitzen. Por comercial local más 50%. Hemen egin da dau. Hemen egin daiteke baita ere hemen. Hau gure nodo basikoa dala eta hartzen du patala handi bat hemendik. Hemen be interesantea da. Eta fabrikak, bueno, gutxo gara toki garrantzitsunetan eginda daude. Baina, ekonomia hobetu behar da lan edo lan, inbertsioak eginez. Eta Afrikan, Egipto inguruan izan ezik, beste toki guztiak benetan kagarruta hutsak direla. Vale. Bueno. Ordu, zer egin dezakago? Bueno, denbora itxaron. Kolonia bat gaude egiten hemendik. Hau pizkat esploratu behar dugu baita ere. Deserción de comerciantes. Nuestro uso de una política mercantil es frustrante para algunos mercaderes. Más un mercantilismo. Poder comerciar menos 10 en Alepo hasta... Mercantilismo le hasi behar du, porque... Hemen ekonomia nahiko txarto doa. Hala, venga. Fiesta pagana. Uf, politika, estatuaren politika, osea, sistema, reino, claro, hau, hemen, monarkia despotika, hau da dekoguna. Osea, hau da usten digune jartze, eta da, monarquía despótica, se trata de una de las primeras formas de gobierno del país. Vale, o sea... Estructura nacional menos 1, demandas injustificadas menos 10%, número de stocks más 1, absolutismo máximo plus 5, vale, monarquía administrativa, monarquía constitucional, despotismo ilustrado. Vale. Baldatuko dugu ona.
Eta suerte bizko batekin. Nazionalismoena eta bar pizkat jaitsiko du. Hori ondo etorriko zaigu. Comunalidades demanda justificada más del %, número de estados más 1, absolutismo máximo pues 5%. Vale, monarquías. Vale, pizkat galduta topatuko du nauzue joko honetan, baina eske asko galtzen naiz hemenik, vale? Baina bueno, saiatuko gara gure nafar polita hau mantentzen gutxienez. Zure politikalik... Vale, ba ezin dugu asko ere gehiago egin, momentuz. Eskatuko diogu hau. Bitu, jetxi dira peska bat. Bueno. Pitinka. Nahiko dirutxera bast... Joder. Egipto. Bendik oraindik baten bat gehiago. Baina, bueno, aurrerago. Vale. Orduntxe. Naseran doan dana. Dana ondo ikusten danez. Vale. Horrek bosten dau. Venga ba, kaine motera ona. Pilo bat zorrak ditu, horrek be ekonomia pilo bat eta prestigioaren abe. Baina, ez daude gauzak oso errez. Eskozia ja diru gutxe ematen digu baita ere, porque ja dago ja guztiz anexionatua, suposatzen dut. El 8,9% los impuestos mensuales. Eta ez nahiko aserre daudenez. Egipto ez da gure kontra aspaldi ez duela eser egiten. Magara baita ere, ulertu behar da dituen matxinadak konstanteak, suposatzen dut. Ordun. Ez dut asko zer gehiago egin egia esan da. Mazke denbora basa igusi. Vale, teorian hau guzti hau kolonizatuta dago. Tuko dugu esploratzaile bat, bueno, konkistadore bat, kasu honetan. Eta Costa de Marfil bilatzea joango gara. Hemen hauei kaina emango diogu, trato severo, vale. Costa de oro. Izena ondo datorkio. Suposatzen dut, ez? Urrearen kosta. Vale. Bueno. Hemendik ona aldoa eta ondik ona gora. Vale. Baina hau, gurea daia gehienen adu. Hemendik igual interesetxe seguna da hemendik gora joatea. Eta hemendik ona heltzea. Baina hemendik bakarrik ona joan daiteke. Horan hemen gehiago batuko litzateke, baina, klaro, benetan interesa gure kapitalean joatera da.
Orduan, interesa izango litzateke geistea dagoen bezala. Eta hemendik, honetatik, lehenengo honetatik, tokoto, ez, bigarrenetik, tokoto, ona heltzea. Vale, horretarako, hemen merkatari bat behar du, baina momentuz, ez denez asko, behar duguna da, hau kolonizatzea. Azteko. General de Jote eta dana, bueno. Jo, bago dira berriz ere, urrarekin. Zeran pizkat lortu nun estabilizatzea ekonomia, baina... merkatak eta teirrak bukatzera doaz. Horrekin... baina ez dut uste. Zer lortu dugu hemendik? Hau, peskeriaz baskaz, ondo. Eta hau, guztioniekin ez dugu asko egiten. Etorian, orduan dago bat. Merkago tretzen zaigula igual. Hobo bega da landa ere. Eta oneri... patada. Eta hemen... ez egu momentuz ezer horretako zebez interesatzen. Bueno, asko jeitsi zaigu ekonomia, ondo. Gauza da hemen baita ere hau nagola kaine moten, jeiz dezala korrupzioa harin. Eta horbe dirutza doa. Sí. Pero tú me puedes hablar en castellano, tranquila. Me puedes hablar en castellano, tranquila. Un petit peu de français. Je ne comprends pas. Diru gehiagi joaten ari zaigu. Vale. Bala zego interesatzen. Uneko 32 dela gehien bat, baina eske ez dau. Bueno, gota bederatxa, bueno. Gota zazpia. Ozean zazpia gota eta binguru.
hemen saiatu garen egiten da ateratzen dana dira lau sartzen da hau, ateratzen da lau, saiatzea gehiago ateratzen hona eta guk hemen dekogunez merkataria gehiago lortuko genuke. Osa Ameriketara joatea, definitiboki. Ai, amatxu maitia. Venga. Ja, gana dabil... Bueno, guzti korokoran dabiltzate oso txarto. Basaiu guztia korokorrean. Gero birkonkistatxa dana. Barra. Estos consejeros. Los secretos de esta época, sus experiencias. Fuerza de misionero 2%. Ah, prestigio ondo datorkit. Ez eta galtzen dagoen, eta nahiko. Baina, jode, eske... Hostia, prestigioarena tela. Prestigioarena traka. No, ¿qué va? Osa, garrantzitsua da prestigio positibo izatea, vale. Ondo. Eta gauz, lau galtzen urtero, zergatik asko molgatu delako, así, gracia de Dios, decadencia, núcleo sin poseer, bueno, en fin. Segunda 6, muy bien. Hogeita bat.
Bertoko eragotazotxe horiek akatzen. Hau berrazkuratzen, hemen berrazkuratzen gaude hau, baita ere. Hori ez da bera bakarri dabil. Vale. Vale. Dobletxak, ondo, zer deko, a ver. Defensa fortaleza, oneko 10, vale. Mendik eso es, a ver, aprobar ley control, aprobar el decreto de herético comburendo. Fondo de misionero, modificación de impuesto nacional, plus 2%, de eso de reformación. Oh, vaya. Derecho canónico A. Operaciones da, Agustia zaigu SBS interesatzen momentu, sobre administración oligárquica. Instrumentos burocráticas, influencia. Nah, vale. Hendik SBS, baina ondo, alde publiko batetan behar gaitezke. Hori interesgarria da, beti. Vale, zuek itxuli. Ona. Vale, eta hemen hauek ailegatzen direnean vale, 0,6 venga, dano cara. Primera. Economía. Vera. Entonces ditugu da gehiago, así que leketa diru gehien aurrezten. Gure basoi, zuzertan laguntz. Vale, hor etorri dira Padrinos Católicos de Granada. Ondo. Primera. Lagunduko digo. Hau ez da ona, egiten ari nahi zena, baina bueno. Hau eskolaztura, porque ez da ideia. Mejoras de tecnología gubernamental. La joda para el gasto de implementación. Ondo goaz. Horretan gehiago esan da eta inflazioa be ez da asko larritzen honen gauza bat. Hemen direra Geliza. Egin dut, vale, orduan ez zebez. Egin da badago zebez. Na, ezin dut zebez egin hemen probetxuz, diplomazia momentuz ez dugu behar. Ezeko esklaboak. Bueno. Ez da munduko berena, baina oso zer bada. Vale. Diru gehiagik galtzen.
autonomia nabe, biratu beharko nuke. Datorren naia, zaudelarik. Vale. Vale. A ver. Gutxienez. Neuten nabil. Pigutara joan baino lehen. Zoeko nagora. Vale, hori irabazi dugu, vale, bazuek itxuli. Eta... Odago... Iaia ardian. Mamma mía. Uff, Egipto. Ego Egipto dabil dana jausten como la espuma. Hala, venga, diru gehiago. Ez dakit nola joango den krediutekin, baina... 11. Mira, 8.000 dukatu, chaval. Bueno... Zer garaia gauzak pentsatzen, porque si no... Ekonomia nahiko kaskata dakat. Joder. Vale. Vale, a ver, armada, fuera. Bueno, joder, baina gehiagi da. Garestiegi da, ez dago txartu baina garestiegi da. El Europa Universalis. Garestiegi da baita ere. Me cago en la puta.
Joan Bergara Ameriketara, baina ez dekogu dirurik. Oso joduta dago gora. Bueno, hemos entendido con respecto a la esencia de la bisabuela de Margarita I. Parece que era la hija de un campesino humilde de las afueras de Pamplona. Vaya. Insobornable. Vale. Oh, primera. Venga. Vale. Eta sartuko ditugu ekonomikoak, bai edo bai. Vale, osea, erabiltzen du
Zer. Hau, vale. Ondo etortzea espero dut, vamos. Ia, azkenean lortu kentzea. Bueno. Berrogei. Hacer. Teorian gastuak igotzen ditu, así que nada, fuera. Ez que putada da gainera ezin dut. Utsa gora jaitsi. Esos territorios, igual pentsatu behar duz basaiu bat egitea. Zeratuko gara igual. Froga bat egingo dugu. Bat hiru. Eta Afrika ingurunean. Ez dakit nora. Ez. Esan behar da hemendik. A ver, tratzen da nola egiten den hau. Kusik da dudala badakit. Nun? Jauri puta idearik ez. Ostra, mugikorraren bidez bidatuko dugu, segundutxu bat, a ver.
No son míos, son de mis vasallos. Que se buscan la vida. No hay economía. Lo transformé del CK2 porque todo lo que es Egipto y todo esto, toda era parte de Navarra. Lo que pasa es que al convertir el juego del CK2 a este, se inventó 4 vasallos así por las buenas y me hundió la economía automáticamente. Entonces, llevo todo el puto juego con unos negativos de 60, 70, 100 monedas. Yo tampoco me cuesta, pero bueno. Bueno, chiquitín. A ver. Epa. Eulau. Crear vasallos. Cosas lo tenéis que hacer. Laterales diplomacia, europeos los cuatro de la historia. Bueno, stita versa. Ah, perfecto. Llama. Crear un súbdito. Vaya. Jerusalén. Bajón ya Tabastum. ¿Dónde coño está esto? A ver, África. Alepo. Aubad. Enviar. Vale, pasa Yubate Indugu. Es que ikusten duzunez dirutza kaka hutsa ematen digu. Anatoliako hau itzul dezala. No sé, igual. Vale. Vale. Bueno, ikusten duzuenez, en fin. Hori dena guri faktura basatzen. Vale, orduan. Arazo basutsak badira. Borgoña, Modena, Jerusalén, Irlanda, Siria, Yemen.
Non dago Yemen. Yemen da Amen, teoría. Adibidez, Yemen ez dugu SBS, bueno, SBS ematen, baina onalanda ere ez dut uste asko emango diguke. Ah, perfecto. Yemen en Cuenca. Yemen está en Cuenca. Esto es Yemen. Esto es Yemen. Bien, y parte de Italia también. Perfecto. Perfecto. Ay, ama. Hola. A ver. Tenía Asturias, Lusitania. Joder, a ver. Siria, Irlanda, Arabia. Algeciras. Songhai 35. Ghana. Mali. Asko konpontzen ari gara, nik. Algeciras, adibidez. Mali bizkat potentea da, baina bon. Ez nahi asko nabaritzen egia esan da. Hemen estankatu da, hau.
klaseak zutara joan dira eskozarekin. Eta dizego interesatzen. Bastan saioan gauzak. Ja, topatzen dugun hortik sustentzioaren ari buruz. Por allá. Vale, solo en contra. Sin ves. Adiós y ya está. Solo en contra ves sin ves askorik egin. Vale. Eta ezin ditut igual... Bai, fuera. Tengo que ver dirutxoa aurreztuko eta aurreztuko da, ez daukate interes asko eta dirua dira mantentzeko. Así que fuera. Ekonomia altxatu behar dugu, vamos.
Ricaco Castelo afuera. Así, de buenas a primeras. Está mundu que deia obrenau egitea, pero... Grandes moles, grandes remedios. Italian... Oh, bueno. Bueno. Nakoi txokando ditugu. Esta munduko konponketa. Baina... Unión religiosa plus 0,01. Investigación desequilibrada. Zazpi lau zazpi, bai, egia da. Bueno. Patio vasco. El mantenimiento de la estatua se paga cada mes por... Joder, es que presta buena... Cristo movida dabe. Ahora entzen ez bagenu ja positan egongo litzateke, pero de cañón. Taina erlazioa galtzen goaz... Amen. Vale, igual, egingo dugu osatxo bat. Agua da espada hemen galduko dugu. Eta atzerago kargatuko dugu. Vale. Orduan. Afuera, afuera. Fuera, 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 fuera. Fuera. Vale. A ver. Hau itxuliko da hemendik. Hau zego interesatzen momentuz. Fuera. De tener relaciones. Gero, economía. Mantenimiento de la flota. Una torradilla. Mantenimiento de la flota, 0. Están afuera. Vale, tengo wow. Muy de chao, vale. Afuera. Fuera. Afuera.
Oraindik ez dugu kolonoa, ez dela inbesterako. Baina hauek ona ekarrita Islagotara jo dezakegu hobeto. Interesa handiago deko gure isla horietan. Hortik Ameriketara joateko. Vale. Vale. Fuera. Honekin ez gara jartzen positibo, baina... Tenemos colonias ya. Al lanzar eso echas hojas en su ascori. Tienes sobre estancia 0 más Sasmi. Demasiados territorios 0.80. Vengo de la corriente que egiten. Bai, egia da. Nukleoena. Orduan nola jisten da demasiados territorios delakoa da. Fastiatzen digun bat. A ver. Así que... Parcial juego complicado, chico. Bien, perfecto. Den primera då.
tasa bat atera da. Martu inside. Fuera. Behitu nago beste bat. Fuera. 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 Parlarla. Fuera bota. Guzti hauek fuera. Nik ez ezkigu interesatzen moment. Bueno, interesatu bai, baina ezin ditugu mantendu. Hemen bezala. Gian momentu zerpurua ez da Europan kaina asko motea. Hamaika negatibo. Naiz eta Gatsi eskidanak kentzea Igual inbertsio pizka batek bueno, baina hemen oraindik igual ez dakot Keba, bale Bale, orduan honetarako aurreztu behar dut Amar, bueno, amar onargarriagoa malau, onargarriagoa da Ez dut bizitzako pontzen, baina bueno Urrizten dago Zailtasuna Bi bitartean hau Dan ondo dola Konprobatzen, bai Vale. Intezak edana da, nahiz eta asko fastidiatu Tropa batzuk kendu Tolan Eta aldenetatik txartotorriko diran Ekonomikoki utziko ditugu Eta goizet ondo torriko baina dagoena da Pico oraindik flota Eske flotak benet errealitatean ez dira
Fuera. Txine zurestentzioa kendu arte. Fuera. Fuera. Gutxienez ekonomia nahiko hobetu dugu. Eta konsejeruena nahiko merkeak dira. Baina ondo, bat, bi, hiru eta piko gutxago dira be diruz. Fuera. Fuera. Eta fuera. Dirua behar da. Vale. Mira, atera behar da. Así que... bai edo bai. Por cierto. Hau jarriko dugu baita ere. Monarkia despotikoarena. Ondo torleko zaigula... honegatik. Baina... Gero... Bueno. Eskozia ez dago zogoze gurekin, baina bueno. Opa, Uchiha. Porque lo traje del Crusader de Kings a este y me dejó el juego bastante jodido, de hecho, porque me creo vasallos porque sí y me dejó la economía bastante hundida. Sí, en el Crusader de Kings son bastante decentillo. Me hice 400.000 puntos, tenía ejércitos de 300.000 hombres. Está muy guapo porque tienes que tener en cuenta las líneas dinásticas y que no se te pierda la sangre de tu dinastía y rollos de estos. Sí. Sí, que de hecho el juego al final me estaba cortando como podía, porque tenía, como ves, entre toda Europa, una parte de Escocia, por aquí perdido, tenía todo el norte de África, todo Oriente, Anatolia también era mío, toda esta zona de Polonia también era mío, pero me ha creado aquí un vasallo así por las gracias. Entonces estaba intentándome joderme por donde podía y más. Pero bueno. No. No. En el Crusader de Kings, entre matrimonios, invasiones, cambios de religiones y conquistas,
Es que tú puedes pasar las partidas, tú puedes pasar el Crusade Kings a la Europa, de la Europa puedes pasarlo al Victoria 2 y del Victoria 2 al Hearts of Iron. Entonces tú puedes empezar en el 800 y acabarlo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene un DLC que tú lo puedes transformar la partida. En el Crusade Kings, ya, bueno, nada, bastante antes. Gracias. Por lo menos que también ahorra. Tiro no dato. Vale. Venga, primera. Tanak Batera. Ya.
Hau pixkat jetxi dezakegu. Economía. Perfecto, a Granada, escucha. Europa Universalis. Sí.
Vaya. Ya, Colonia horrekin. Tika petika. Eta dirua izango dala, baina bueno. Gutxienez nahiko harin urbiltasunagatik nahiko harin hasiko da. Así que de lo malo. Vale, un católico ardira, hondo.
¡Hombre! Agur. Vale. Agur. Bueno, economía positiva. Leicester. Vale, economia positiva, baina lortu behar du horrenik positiboago izatea.
Ay, ama. Vale. Eskator. Piskatariñago garbitzen dugun gure ekonomia. Meka nahiko garestia da, mantentza igual. Meka eta irakea jam. Zaba, saioak egitea eta gero. Hemen ez da agertzen. Jerusalem.
Vale, a ver. Se ven. Eficiencia con esto no camarga ya. Zeururogei. Bueno, zozo roltzen badigu. Primera. Zeururogei ez da asko. Tariko martxan nabari daiteke. Oh, primera, rentablea da. Ose ondo. Gutxi zuen ja, subsanatzen gaude, pizkanaka. Denborarekin helduko gara minimora. Ekonomia garbitzeko, klaro. Jo, 2000 sortzireun, puf. ¡Hostia! ¡La madre que la parió! ¡Ya te pillaré ya! Bueno, ba, gatzen dena da, subsanatzen itxarotea. Sortzi urte. Torle stopera jarriko dugu, ja, neko ondo subsanatuta gula. Politika, oh, mesedes. Ez dakit honetara helduko garen.
Urteskaz dekogu urte tardi. Zazpireun diru dekogu. Ja sortzireun dagoz behar dugu. Igual gaitezka hau itzultzera. A principios 6,60. Zazpirurogeta hamar. Olibiriko gara. Pizkat gehiago jetxita. Minimo batera. Hor behar bada. Oh. Heredero dinastiko, gortu dugu, primeran. Oso ongi datorki gore. Ondo, primera, falta zitzaidan. Ah! Está posible. Sin liteke. Ziko dugu iari benaiak egiten.
caldo gula. Toma, 6, hondo, hondo, hondo. ¡Ah! Intentando vender bragas. ¿Vendiendo bragas? Ojalá. ¿Ves? Sería el negocio de tu vida, yo. Mira, quiero una. No, porque las tengo prendidas. Las bragas, yo te dejo una, te las pones, te sacas foto y las No pones. me voy a sacar fotos con tu vida. Pero por detrás, porque por delante se va a tener que recurrir, que si no es precisamente el cierre. No, libre tiene que tener. Tiene un paquetón, no como tú. Claro, mi Pero pene tiene me blanco y dice esposo. a mí que me pide perfecta. Mi pene se va a mí que me pide perfecta. Pues nada, por esto es Esperanza las otras cosas. Entonces, bueno, ha llegado ese punto de la noche en el que le da el respeto y luego te vienes a vernos. No te veas una gorda, tía. Tío, es una doble cruel. Le dice a mi amigo, ¿hasta dónde llega tu fila? Y le dice aquí a la baja. Literal que le ha dicho eso. Es que la tiene un novio y la odia más. La odia.
Ay,
minutos o más. Que en breve lo voy a cortar porque estoy muerto yo. Pues me levanto a las 6 de la mañana. Estoy lo que viene siendo, no cansado, pero soy cansado por el puto calor que ha hecho hoy. No cansado, pero sí cansado. Ya me entiendes, la puta temperatura que ha hecho hoy ha sido inhumana. Ayer sí. Me metí al garaje, pensaba que era yo el sol, estaba yo emitiendo ahí el calor. De hecho,